U bliskoj budućnosti, bivši marinac John se prevozi u zatvor maksimalne sigurnosti nivoa 6. Kada svi novi zatvorenici stignu, hologram upravnika ih dočekuje riječima da društvu više nisu potrebni i da će zauvijek ostati u zatvoru. Nakon toga Johna šalju kod upravnika, koji iz njegovog dosija saznaje da je ubio svog komandanta. Već je pobjegao iz 2 zatvora nivoa 5, a skeniranje potvrđuje njegovu netrpeljivost prema autoritetu i sklonost nasilju. Upravnik mu objašnjava da u ovom zatvoru neće imati posjete, telefonske pozive niti pisma, a svako pravljenje problema donosi bolne kazne. Nedugo zatim, Johna prebije straža i bace ga u ćeliju, gdje mu Cimer podijeli hljeb koji je prokrijumčario, što upravnik odmah otkrije putem kamera. Uveče John vidi kako jednog čovjeka u vriskovima odvode, a Cimer mu objašnjava da ga šalju na Absalom, ostrvo za one koji se ne ponašaju. Kada taj čovjek počne buncati, John ga mora utišati da ih stražari ne čuju. Sutradan, John se budi i shvata da mu Cimera nema, a ubrzo ga odvode u sudnicu gdje upravnik pred svim zatvorenicima govori da je gomilanje hrane težak prekršaj koji se kažnjava sa 10 udaraca. Metalna konstrukcija otkriva Johnovog Cimera, a upravnik ga jednom udari tazerom i traži od Johna da izvrši preostalih 9 udaraca. Pošto on to odbija, upravnik zaprijeti da će upucati Cimera, ali John zgrabi tazer, pokuša uzeti upravnika za taoca i na kraju, opkoljen stražarima, biva brutalno pretučen. Nekoliko sati kasnije helikopter ga prebacuje na Absalom, gdje ga stražari izbace na zemlju i odu bez riječi. Uskoro ga prekrivaju pacovi, ali ih on otresa i shvata da se nalazi u džungli. Dok trči, primijeti ljude među drvećem, to je pleme autajdera, koje ga brzo okružuje, obara i odvodi u svoje naselje, gdje mu pokušavaju ukrasti odjeću dok ih ne zaustavi njihov vođa Marek s oružjem. Nakon nekoliko sati u ćeliji, Johna vode pred Mareka, koji ga prijateljski dočekuje i naziva sve to odmorom. Selo je zapravo napušteno ostrvsko odmaralište u raspadanju, a svi ti divljaci su kriminalci koji su zatvori godinama slali ovamo. Pošto sve aktivnosti zahtijevaju snagu i izdržljivost, Marek traži od Johna da se dokaže borbom protiv Ralfa iznad bazena. Ralf pokazuje snagu uništavajući statuu, ali nezainteresovani John mu baci nož pravo u grudi, nakon čega Ralf pada i umire. Marek oduševljen prilazi da čestita, no John mu otima oružje i gura ga u vodu, a zatim prijetnjom puca kroz gomilu. Međutim, pištolj ne radi pa bježi nazad u džunglu dok ga autajderi gone. Sakrije se na drvo, postavlja koplje u stablo i ubija jednog neprijatelja, prije nego što mu slomi vrat i uzme oružje. U bijegu se kotrlja niz brdo i povrijedi nogu, ali brzo je previje. Novi protivnik ga napada, ali John ga lako savlada i ubije njegovim kopljem. Zvuk ga odaje pa ga opet love, a zamalo strada od zamkijeve klade koja na kraju ubija drugog autajdera. Dok bježi, Skjep ga ranjava strijelom u nogu, no on nastavlja sve dok ga analitici ne stjeraju u ćošak i pogode otrovnim strelicama, zbog čega pada u vodu. Srećom, preživljava i pronalazi ga druga grupa, insajderi, koji ga odvode u svoje mnogo uređenije selo. Ova vijest brzo stiže do upravnika nazad u zatvoru. Kada se John probudi, zadivljen je mirom i organizacijom novih zatvorenika. U obilasku sela pokušava ući u misterioznu zgradu, ali ga Hawkins i Skull zaustavljaju, govoreći mu da je to mjesto zabranjeno. Tada je John upoznat s vođom koji je poznat samo kao otac, a on ističe da je John prvi čovjek koji je uspio pobjeći od autajdera i želi da mu se pridruži u insajderima, ali John želi samo napustiti ostrvo. Zatim upoznaje Dysarta koji pokušava popraviti pokvareni pištolj, a John mu daje nekoliko ideja i tako se zbližavaju kroz znanje o oružju. Dysart i Hawkins vode Johna do osmatračnice i pokušavaju ga uvjeriti da ne bježi jer ostrvo krije mnoge prirodne opasnosti, a pored toga autajdera ima 600 dok je insajdera samo 98, pa ne mogu da se bore protiv njih. Tu su i kamere svuda pa helikopter može stići za nekoliko sekundi. Kasnije John posjećuje iscijelitelja Toma, koji mu daje melem za ranu na nozi i upozorava ga da mora održavati čistoću da ne bi dobio infekciju jer ovdje nemaju lijekove. Na izlasku John primijeti da ga prati Casey, koji samo želi upoznati prvog čovjeka koji je pobjegao od Mareka, ali mu John kaže da ga ostavi na miru i odlazi do Litice, gdje baca kutiju u more. Talasi je odmah razbijaju, što znači da ne može jednostavno otplivati s ostrova. Ubrzo mu se pridruži Casey i kaže mu da je voda puna ajkula. Te noći John primijeti povorku koja nosi zalihe do obale i potajno krene za njima, ali ga Hawkins uhvati na dijelu, udari i podsjeti da mora sarađivati. John mu uzvraća udarac i vraća se u selo. Sutradan za doručkom pita Caseya za njegov zločin i saznaje da je pomogao mafijaškom bosu da otme 2 djece, ali ih nije namjeravao povrijediti, ubio ih je sam bos. Kada John ugleda helikopter, Casey mu objasni da ostrvo dobija zalihe 2 puta mjesečno, ali ih autajderi uvijek ukradu dok insajderi nikada ništa ne dobiju, a helikopter svaki put slijeće na drugo mjesto pa se ne mogu unaprijed pripremiti.
Poslije doručka John i Casey posjećuju Killiana, zaduženog za pravljenje alkohola. John uzima gutljaj, skoro se uguši i uvrijedi piće, što naljuti Killiana koji pokuša udariti, ali John lako izbjegne. U tom trenutku oglasi se zvono i svi insajderi jure ka kapiji, gdje otkrivaju da je stražar drugi put zaspao na dužnosti, što se smatra ugrožavanjem sela i života, pa ga kazne progonstvom. John gleda kako ga izbacuju i šalju u džunglu. U međuvremenu autajderi se svađaju oko nekoliko pečenih pacova, pa ih Marek mora smiriti. Kada gomila pita za zalihe iz helikoptera, Marek obećava da će ih podijeliti sutra ako se budu ponašali. Jedan od njih se pobuni protiv njegovih surovih pravila i podsjeti da ga je John već pobijedio pa bi on trebao biti novi vođa, ali Marek ga bijesno obezglavi, a zatim kaže Skebu da će konačno napasti selo insajdera. Na Božić insajderi prirede malu proslavu i čak ukrase drvo, a otac održi govor o svim izgubljenim ljudima dok ih John podsjeti da se mole i za one koje su prognali. On planira otići ujutro, ali otac misli da neće daleko stići. U međuvremenu se autajderi skrivaju među drvećem pored sela i spremaju napad, a insajderi odmah dižu uzbunu kad dobiju vijest od špijuna i svi se spremaju za borbu. Casey moli Johna da se bori s njima, ali on ga odbija, da bi ga iznenadio nekoliko minuta kasnije kada se ipak pridružio borcima na zidinama. U zatvoru upravnika upozoravaju na predstojeću bitku i on odlučuje pustiti ih da se međusobno pobijaju. Na mostu nekoliko stražara autajderi vuku u vodu, a zatim otvaraju vatru zapaljivim strijelama, pri čemu jedan od ljudi pogine kad mu strelica probije usta. Hawkins naređuje svojim ljudima da se sagnu pa strijele pogađaju zgrade u selu i počinju ih spaljivati, a dok neki jure po vodu jedan vojnik pokušava skinuti strijele s krovova, ali i njega ubijaju. Tada autajderi vežu stabla za glavnu kapiju i obaraju ih tako da pad ruši i kapiju i nekoliko kula, što im omogućava da upadnu u selo i započne žestoka borba u kojoj ljudi ginu na sve strane. John pokazuje izvanredne borilačke vještine dok bez milosti obara neprijatelje. Casey se ukoči kad ga jedan autajder zamalo ubije, ali ga John spašava strijelom. Čak se i otac bori svojim štapom dok ga škul štiti vještinama borilačkih vještina, ali neprijatelj ipak uspije ubosti oca pa Hawkins vadi bodež i naređuje škulu da ga odvede u sigurnu kulu. U međuvremenu se Marek i Skeb kriju u vodi i ulaze u selo sa stražnje strane nakon što ubiju čuvara, a zatim se sakriju u kuli u koju škul vodi oca, što John primijeti. Odmah presječe uže i pusti tek da padne kako bi se za nekoliko sekundi domogao kule. Kada otac i škul uđu unutra, Skeb obara škula i zarobi oca pritiskom na ranu, dok Marek drži svoj monolog prije nego što krene ubiti oca, ali tada John otvara skrivena vrata i baca ga na donji sprat dok škul pogađa Skeba zapaljenom strijelom. Izbija borba između Mareka i Johna u kojoj izgledaju ravnopravni, sve dok se zapaljeni Skeb ne pojavi pa ga Marek izbaci kroz prozor u vodu. Uplašen za svoj život, Marek naređuje povlačenje i autajderi napuštaju selo. Nedugo zatim insajderi spaljuju tijela, a otac izgovara nekoliko riječi u njihovu čast. John iz daljine posmatra plamen koji mu vraća uspomene na ubijanje civila tokom rata. Killian mu donosi piće i otkriva da je otac osuđen zbog sumnjive smrti supruge od predoziranja, ali nikad nije bilo dovoljno dokaza pa je on jedini nevin čovjek na ostrvu. Sljedećeg jutra John primjećuje insajdere kako nose zalihe do obale i slijedi ih, gdje saznaje da su tajno izgradili čamac. Vraća se ocu, koji potvrđuje da već dugo planiraju bijeg, a čamac je dizajnirao Dysart s rashladnim sistemom da izbjegne radare. Nažalost, drugi senzori ga otkrivaju i helikopteri odmah izlijeću da ga sruše, pa pokušaju pucati i na grupu posmatrača, ali se insajderi sakriju iza stijena na vrijeme. Nakon toga otac sumnja da među njima postoji špijun upravnika. John želi biti na sljedećem čamcu, ali Hawkins i otac mu objašnjavaju da neki ljudi čekaju godinama i da mora sačekati svoj red. Kasnije John posjećuje Dysarta koji već pravi novi čamac i pita ga da li će se ovoga puta ukrcati. Ali on odbija i priznaje da je prije 30 godina napravio snažnu bombu za novac ne mareći za posljedice, a 50 ljudi je poginulo, pa smatra da zaslužuje biti na ostrvu. Tada John primjećuje da Dysart ima stari motor od Chevroleta kojem nedostaje razvodnik. Potom posjećuje oca i nudi mu dogovor, donijet će nedostajući dio motora iz Marekovog kampa u zamjenu za mjesta za njega i Caseya u sljedećem čamcu. Otac pristaje pod uslovom da John obeća da će obavijestiti društvo o ostrvu kako bi i ostali bili spašeni. Na izlasku John susreće Hawkinsa koji mu daje mapu s najsigurnijom rutom do Marekovog kampa, dok mu Dysart predaje nekoliko molotovljevih bombi. Casey želi poći s njim, ali ga John pribije uz drvo i nabraja mu sve opasnosti dok ga ne ubijedi da ostane. U međuvremenu Marek govori svojim ljudima da je ubio sve vođe bandi i baca njihove glave na zemlju, najavljujući da više ne želi sitne sukobe. Nekoliko sati kasnije John stiže u kamp autajdera i šokirano otkriva da ga je Casey cijelo vrijeme pratio, ali on tada nagazi na zamku i završi obješeno drvo.
Prije nego što ga John uspije spasiti, outsideri ih zarobljavaju i odvode u selo, gdje se gomila smije dok Marek naređuje da Caseyja vežu sa staklenim krhotinama oko vrata. John koristi gužvu da se ušunja unutra, ubije stražara na stepenicama, pronađe nestali dio motora, a zatim se konopcem popne u kulu i ubije još dvojicu stražara. Kada pogleda kroz prozor, ugleda kako muče Caseyja pa baca molotovljev koktel u jednu zgradu i izaziva ogromnu eksploziju, što mu daje priliku da ga oslobodi. Ipak, Marek je predvidio plan i zarobljava obojicu, bacajući ih u bazen i naređujući da se bore do smrti, prijeteći da će ih ubiti ako odbiju. Casey glumi napad da bi mu prišao i tiho ga zamolio da ga ubije jer insajderi trebaju Johna da bi pobjegli. Pošto John to odbija, Casey se baca sam na koplje i gine. Marek zatim priprema giljotinu da pogubi Johna, ali ga ruši špijun insajdera koji naređuje Johnu da se vrati u selo i kaže ocu da se Marek sprema za drugi napad. Sljedećeg dana John predaje Dysartu razvodnik i upozorava ga da požuri s radom, a zatim obavještava ostale o predstojećem napadu dok primjećuje da je otac bolestan u krevetu. Uvjeren da nemaju dovoljno oružja ni odbrane da dobiju bitku, predlaže bijeg iz sela. Hawkins se razbjesni jer je to njihov dom, ali otac se slaže s Johnom i naređuje pripreme za evakuaciju. Ujutro John pronalazi oca i saznaje da boluje od smrtonosne bolesti koja će ga ubiti za mjesec dana bez liječenja, a niko to ne zna osim što Hawkins naslućuje. Otac želi da John preuzme njegovo mjesto, ali on odbija jer mu je i dalje cilj bijeg, pa mu otac daje svoj dnevnik sa istinom o ostrvu i moli ga da nađe nekoga ko će spasiti zatvorenike. Nakon toga John provjerava Dysarta, koji je završio čamac, ali testiranje vatre izaziva mu traumatična sjećanja i on odlazi. Te noći povjerava ocu da ga je komandant tokom rata natjerao da ubije stotine civila, a vlada je sve zataškala kada niko nije htio da ga sasluša, osvetio se ubivši komandanta. Ujutro pronalaze glavu špijuna nabodenu na kolac dok upravnik sve prati preko kamera, a outsideri kreću u napad na selo samo da bi ga zatekli prazno. Misleći da su pobijedili, smiju se dok John ne otvori vatru iz kule popravljenim mitraljezom i izazove ogromnu eksploziju koja ubije većinu njih, nakon čega insajderi izlaze i natjeraju neprijatelje u bijeg. Kada otac izađe da vidi rezultat, Marek se također pojavljuje i ubija Škula, a zatim se bori s Johnom, skoro ga ubivši, sve dok otac ne zgrabi Mareka s leđa i bude smrtno izboden. John se penje nazad i udara Mareka dok ovaj ne padne s kule i nabode se na kolac. Tada John i Hawkins trče ka obali gdje pronalaze mrtvog Dysarta i zapaljeni čamac, a u njegovoj ruci ogrlicu koju odmah prepoznaju kao Tomovu, što ga otkriva kao upravnikovog špijuna. Žure u njegovu kolibu i pronalaze odašiljač kojim je cijelo vrijeme špijunirao u zamjenu za obećanu slobodu. Pošto zna da helikopter dolazi po njega, John ga prisili da promijeni koordinate slijetanja. Nedugo zatim Tom stoji na poljani kao mamac, a kada helikopter sleti, insajderi iskaču iz zaklona i pobiju sve vojnike. John ulazi u letjelicu i spriječava upravnika da pobjegne i izbaci ga napolje i ostavi zajedno s Tomom, a sam preuzima pilotsko mjesto i odleti sa Killianom i još nekoliko zatvorenika, dok u džungli Toma i upravnika ubrzo okružuju outsideri.